Biya Kamal ka Noir Online TV channel anda manduni chang kos nyamale nong waisni an wale shanga jan dang jok ka pai well ron kin dang ro jan dang ro dich bantin kon lat ko den banakaling wana mane kan kono ni ami jirami jidit gorno jin bi channel bi support lara to lo ay yene dial condition kel ka Noir Online TV channel ani to lodge medira long and do dan queen channel queen support ka jan lere mem be konling bana rache ka tin chalat ken yam gor jena be lad mandana ci tok ka kwi liet la petroleum bana kulo ko lerten ko ken tin bana ling lies dung so Sudan cha George no jen chala no chaje gak ala petroleum chala do jen chaje gak do bana gak je ban jeling wasmane bana kulo waka nying South Sudan chana mandan bob dan ga ka je chana je linkel ngum ga ka liet jan danan ku South Sudan politik je chana report me chana je lingwas me coach korche twok re wje danan shol kone Sudan kur medida long cha twok ka dor shal ke Sudan ka city Al Fashir ka Northern Darfur kurmo chala de United Nation and wo cheneri choko kudang wan wi jan bakel shakana 460 people tiji yeken chika tesnien gwada jikorche toktin kam Sudan army ke de ni Sudan kene de ni rapid support force are kurmo wa kurmbe bejelong kurmo che wona ko be netin wan be kana nedi kudang wan jan bakel kenetin wan long 460 kenetin wan long now wajen one of the worst incident mi ken mi to kere kel mi bumbum mi ken mi to kere diala kono la to ne de kurun wana jin bakkel ci yeken tesnien gwade dana ci korche toktin ci UN ne de konti la royal la kan kalat ka kwiji UN la UN spokesman wudi Charles Stephen Dujarric ci raji me ci jalat no kur dana ci tok kur mi je mi ci yene ant ngwan ci gabat bana da waken liu ken dol wal jin gwada nakata nakaneke deni rapid support force renentin kon shanak awati ti patient tin kene kon kwa tin te jot tin cha bar kene kon ya nagre dol wal chikan naga many medical worker chikan family members but chikan kanak neitimo children bar dol wal ko dong de ke tigden de jaw gang tin winimi chi deni diana wore de dol wal and then chikan e dialti chikan kanak ne choko kudang wan wit jan bakel dor shalkel Fashir dor Sudan ngai kon kur dana ci to ka jan dor mom shalke Sudan ne ka jan pay ngwani daron kin daro jan dangro wi de dok ci kon di ale condition la chana kelin ci well health organization ke ji pola panji gana confirm wala no ne cha hospital ke ngwan cha ka dak la got la chin midul wal ci ko korjen ba degu de kan dol wala toni kan cleaning ni ken kel ka Sudan chane de chop ke kidir ku dangwan cha ka nak tin me dan ko kor ko to bane de kan ka manak gwa kel ci me chane de ku dangwan je bakal cha ka nak ka within 3 day ko de ko na ka 3 day karo ka Al Fashir ka Sudan 3 day karo dien na mo me be long ka jaw dan cha la de ken so right now ku dan ci talk wa ko chane de wan che displays ne chop ka 36000 Al Fashir wane to ci ro den bar rewich ka jo cha ko lat gwaseme awa ci UN ka do bra na bar ka je ko na tina ci chu wa che ko mi ke fan che ka lo ka 20 million US dollar but men lat ko ne jene re ko dan ci to ka Sudan che jo jen wo ci point de en kume Sudan ci ken liet ke petroleum dung South Sudan ci ken ga wa ga kana ka kwi kor ko ta ma kor wa wona jena wa Darfur ke liu ci kana wa fight ke jo dan shalat watil duom mode na de jal ka je ko duar je te liam di ni na de na dual ban wo ba jat ba jan nang rai which win mi ka Port Sudan one of the worst situation ka Sudan me can men talk right now ka cha gu je no one situation me ba weba amene rai Sudan amene rai South Sudan ko right now ngai kone take South Sudan take a liet take a petroleum so do obedient ba ja kap chonga je so right now na madera kelm di yana lingano Allah oil ki Port Sudan wa ki pipeline ni wo kujimi wa cha ka shut down ka jo dan shalat
of course more information kan na ben ka queen amaka ka bana ka link bana ka gwazan be ko bi konti ka ngai ko so Sudan ba woni mi cha liet cha je gag right now ka ngai kon liet mi cha gag la be je long man situation la be je so right now cha liet cha je gag ka Jordan cha la chana ben ka lerodian gwas mbana link lerda na chituok no kam jani kene dini ken gwan mo che te ka sheik mi shamu ka bot sheik jani ba en re kuro mo mi chituoga doran shal ke tuoga kerumbek enono kuro me che tuoga kerumbek gwan mi cha sheik cha je mo ka botin wa ngweni jani wa shi ka brek dio je chana ngaje no pan chire nyal che bok dor shal ke ton is jang and winimi right now right corner ken chi ke te tare korodien ketin kon lat korodien kerumbe ko wa ken kep ken mechen kon a make ngweni la kep ken ka bom rumbe ko la reage shal ke makoy jen gwa dan to rektin wachi Dr. John Garang de mabio cho content wena mo kien doromone wachi ne timothy la ngweni ti jel ke o kien kit de ko la ngwen la jel ko kitin lat ko wa pankien shika ben re ka me kien chu security force la SPDF chu kan wo kan me kien kan ka kablo nyin kan ka wajen gwa dan wori go toktin wa chu kan de men chu kan yo chu gwajen wena mo and wena mo wachi do cho kach cha chek cha jabar ka chi chega mo che te ka bot ka Jordan chalar ke je men gur kon ban lingwas me odi tonga mi no wala kona gujin o dong ne kontin la jangling karodian ke de ni ken batika renling right now je jojo gwan odi shikume man te kirmi yadi kana neke ten la jang renling right now so jen mlingen no to korte gten wangwen jani shi ga berere gwada danen buka kul binyintin ke kume kirmi yadi wachi ga berere bindire ga mo wa kana la nok netin kontin la de ni SSPDF waju kan ga shu yan match Leg State Acting Minister of Information wun Michelle William Koji Karjok cha jome cha jila cha la media no ngwane jani shika gwach ke security force ke SSPDF re kan winemi wachu kan me chu kan ga dwach nyeng ne re gwada ni na tan nyen do bada na wud do we ke jen ke je we kan chu kana yu mu ka bot ki shika na chikan ka we bar gwada an tigitin jome der la me de konling shana work ler shala bana kulo ko woni ngana cha so ji UN cha roi ke ku pol nang ke war ga mi shogor gwade dane kwaje kam kweretin la chief defense chief ke kon de control chief of defense minister pol nang te ga jom chalat gwazme jen chan bukul raje long katin kontin dong le de kede ni ka but men ban lingene ne jen te ka warning mi chetu mi cha kam nyal den nyal akana nyal den nyal chetiai ko kume chetiai ko kume anta matiai dan chetiai geje wa gur ke dinjin kontin kwaje support re de ni ka bil farm amile ro den tama ke jen shang yandang rod bangwan pai wuk pan ka je ci point den en jeral pol nanga me wa jen shikete ke dol mala na dol mi shika dol shikan dol ke quarter ka bil farm aga ta dana wode ni wakan ka je shikana ngaje no ne de nya da karodien te ka ne ti shunkel ken yal den yal so gui kana no bi kana address na me ko do dan de ni de ka ganga je ko chicken other political party chicken ga de join ka do dan gui kana jen wo be tika crack within kume ke be ral bedetin so chicken order YouTube no ne en rami moment re de ka misha de jen point de en ponang ram mo misha de re de ka ba je wuch sure ne dial te chwal ka ghost name kan dial en sure ram ba je ka chertin ba je wuch no chicken order chicken to akene ka de ba je no chati ki kana order kana je kan ka point en wud chwal ga shibo defense force la ponang ram we kan chi order che je ling no shirme chan ling pan en wo te ka ne de mo sha order sha je lok en wo dong de kan order ponang de kan ling ko order e chi ponang atop che ga jogo no de check point de jaga but ken ti kan check point kan ga so na me che ponang che ja ko bloy de be jat ko je ne cha order cha je lok so for that reason che order che to bono ne ti ba ka dilian you know ba ka dilian ka do bran yan ka ke gode dane shi kurje to ga je me shi Michael Makwil me jen me we bor wena mo chu de ni ga chu gwat ka ne tin konti la de ni tin te ka check point ka ma pau and wena mo
order che to point den wuda me chalan yeno kene de ti cha check point cha nyo me le ko jema ba ka del yen so yen mo jen mukul te ko di ba ka nang re wi ki ju ba ko discipline right now cha gu jeno kume mo right ka kin mi yadi right now wajen la da je ki la da ka pin right now ko che te ne si nga jeno chi ka realize no ken gwal use ne ke tele me je kana but this top politician can tell military can the ku benefit ku jele je so you can go dong bo rodian wo but the main threat ke janane main threat would shall ke me nial dengal ko nial dengal che declare no ne shala ngot ko kuma SPLM ko jikir me yadit te ke to wande che yar ti che gor no de so Sudan da ro niam ke je right ke qui national election no shikir me yadit che lugo no ba national election ba lele ba jela ajen gor ne de kono no ke je kan ko no ngon che ne de kon la top SPLM ke senior top SPLM cheka watch chene de ko kien chega nyogo nong karar so to diality chinal de nyal guje no na me chi chong na me away and gor ko kir me yadi no jen be power be je consolidate ke power be je non korode kene family de kelu so mi chene me chala de no chinal de nyal che je declare no jen chala rebel ke chala gwanter kir me yadi so cha order chu to be ru chalga me general Paul nangano cha gor no be take military person me ba jigno jen ite garadi milede ka gero balani pon SSPD Africa jen jawdani chikan la no mo cha order che to bono ne bane rami mo wajik mo kon de ni ke mo yo de ni waga cham ramo mo ba je del yen ka ba je panish ke jawdani chelat ke je ngai kono de ni won tele kon je kana yo di alaka direct ba kam Uganda People Defense Force bi de ni South Sudan bi dollar bang no na chang dormi je kana teleje jen mangap de ni rodien ka je kana ka rodien ka je so me yen gu yen situation meten chit kana men neden kon that's supposed to be given money ka ta dan let kan let ka je chit ke de ni South Sudan kwa gala palwe kwa lam support ni jiwiti ko ken to kwa gala ganka power ko ji Uganda by the way Uganda People Defense Force go ba dan taken ka je wi ka South Sudan asho it can take a kwergor kana but they are there ko moye ka match so ko moye ka kon moye ka yo ko ramkel ni ga jo dan inshallah report ni am inshallah waramkel I take $200 per day imagine ka what about SSPDF watching $1 jina na chop kake brala wuka ka saman tele salary mi jega tele yuti jega janga kel ka jino jinde ka moda ba shikan wo ko bikan clean up kan alat en waram mo chab jig deka ba je dil go anyok ne dialati wajaga kere kurba re kur nana to ko ngai kono teme de ni SPLA ayo ken de ni National Salvation Front kan de ni guardian ko ken warial ka rodi ne ka ban quick corner no mi kurba to ke chabu to right now ko jen gui kono teme real ka rodi ne ka en po nang ja ka de ni ka dial ko bi ko real ka ko bi kan kur bi kan ter mi te ko mi chiben ko ngai kono ne kur jaten you know jen me shi alinka nyal de nyal no mi cha kan kir mi yadi kan mal kan janok kan national election kan goro bajelat no mo wa korbe jeno anyok me kan da ma charba kan lubda kan ale ka gwa lo tel mi char ale ka gwa kuide char chikan lel kala jega dan let kan je wara diala ti jaka so dan ko be wo re korba ban ngode mi shit kan me mi salat no mu kan a chi wuda me mi shal ka me kir mi yadi chamal che nok bu korba to ka ta dan en chi cha active nin ko lat ke pon nang cha ga gu ke je ko medan me chi pon nang lat kana se chi ko ne chana bu ke helicopter right now boga tony is helicopter boga janken pon janken so mi chit gana me ngai kono no riek chano ko report dana chalat gwasa me GUN you report me a warning mi chato you know GUN chicken warning chicken atop loraba medan me chi kor me de togane ka juba chi kono ne bu kor bu kul togane me chi kana kon lat chi kan invest ne ken chi kan kaga barayna am right kone che joje gwano chi kan warning do den chi kan chi kan to ka New York ka ne juba the United Nations Commission ka ku human right rayu ka South Sudan chi kala do ne ne kana te ka kor mu kan no beto kana ku kan no be South Sudan ba nyoglo re ko yi wa report na me kaneka report shano ngani wago jeno batike full scale war ki kurmudit mi chabulonga mala kapchong mi charoda lat ki mi chatwo ci GUN General Assembly gwa danan tiga dolten
chi ka right in Commissioner Barney che jo mo che jala do South Sudan ma le dan je tan ko ron kin dan rol badak en tama ci peace deal dan che jek no nyod jeno beteke bedil tika kurmi jidid mi beto ko gwasen be unless chinede kon la kwar ci ga nyur gwa kel ke chicken mal chicken accept all the peace partner wona ka dakar ma char kan point ekil mu wo ka nyur wa go jeno de mal derben ko na me wa mala me lat ke je kur me lat ke je tet ci mi be a kan plan me cha plan ka de je dil kap chombo ne kon la kwar ke ji UN chicken warning kul tubun wona ne mu kan a cha kur me cha je a cha mal cha je nung so Sudan balwere kur mi dire long ka ta dan ji kan lat ke je ji UN report kan la do ne ka jen pai doke dan mi ci ko te to ko je ka jen 2025 me kan ne di chok kina to kudang dok uri jen dang baro 370,000 people kan ne sha displaced ka million of people bo ne million ne tungwan wa kan chui kan tele ka kwen ka wa chui kan longa mane jwatan kon je kan ke ko kurmite tan by the way la de je kan to ko long kan ne 2.5 million South Sudanese ka refugees ka Kenya, Ethiopia, Uganda kan ne di shop 2 million people wa take ka IDP camp Rewika South Sudan. Menen yan mi chena men 2 million people Rewika South Sudan within the country. To teneka IDP camp ka 2.5 million titerar ki 4 million ba titeka ka refugee camp rar South Sudan. Nyod jeno kanene kon la kwar chike fail ka blame ke leo ke Ramadan belke kirmi yadit ko kirmi yadit jente ke kiyo but ka dwale ko lugo jeno ba national election ba jelat jen do badan en jaka korko ba won yam ko jaka bana bo ko mushiken commission chicken natin chwal ka United Nation Africa Union regional bodies like IGAD wa chicken ke jogo no de yen pet ko de yen malame de yen non ka pet kamu kan che non ka pet so Sudan bo re chu kamidin me bileni jen 2013 edan ka joran kalat gwasame cha jo mo cha je lat kare ga mabo gwada dan biditin long wa bidire wiki juba ko juba wa kana ne tiap karo now day ke le kor de prepare ko e juba der wutino tele gwada den me biko wotin so mo kana shikim ya di chamal pet ko be mal be jinu ko jen wo beteke full scale war e wiki so Sudan so ne me amele rode de kon diala ngach ko South Sudan tere kam mo kan chikim yadit chamal chejenok badil togono betekere to ngwan beto let go ka message in the last din gwas mi gor banyo yekel bala dung Ezekiel Lolgar kot kene kirmi yadit right now Lolgar kot already charge dismantle a kir lajen che go long ne dere mal dere jenong ki dere left ka kwimalka you know ko dong de kir da janok but take one thing which Allah Lolgar kot wudi shalga me kirmi yadit Lolgar kot cha jogo no jin mitele lat miladi mitele lat chingdu chala jogo no you did not done your homework mekani apanal kani conduct mekane ku kani bom kani konyot che jogo no tele me ba kame cha jibi assign kalat tele lan ba kame so cha gagrar already so chizi kelul gar kodan den che choko men balat den be apanal kelu be jadak chajenen che buri be che jadagne che lungu shuk che jadak right now agent ka power aboko be wuri shalka me dollar Jacob dollar no be wide be je influence ka ta dan buri keje but tele position misha come right now nyododi chizi kelul gar kod men chalat ko ba je no kirmi yadit be doron chalka panel state be je dil dak ba je kulo mo ka power ko je nana gor kirmi yadide tele mura dien melat ke tem right corner unless chi chizi kelul January ya konna ka chega displace cha kira ngaje no ramme me cha lo ko right now man gor kire long me cha kwer mo cha je lo ka cha je nyir chire me cha lat ka James Kwang Shora le me chine dia roi ka kwire no Kwang Shora le ramme je Kwang Shora le chana na ka Nasser Kwang Shora le chana melel within social media ka tai dan ko nen ka je instead of order woni Kwang Shora le cho pour mo ni je la chief of defense so me jira me mo nang no right now ajira ba mo ke ticket ba mo ka com so Ezekiel lol try je long but still more the tell me chane je so kuje mo ke jan time and tama
Ezekiel lon jen odere apanal ke liodere je kab right now ajen mission chono ko nan kan yiro chana ne no chineta wanlong chigatia chikano ka kum kirm yadi so malat kono ne nuere kon de kon kule lwak de kule char ka kwidan kene de kon tin kule te kel ka kirm yadi ka ku ke kir ku kana lwak negda lat kon me o ne Ezekiel lol garkot la siyasa men te je ko dong da la de la mo position wajen chetel ka kwiko wa kan latin da kana jala but jin cha ji bu mo ka position e ko shin wari ku e shikanak no that should not be the point me dong de la de gor ka je jin na ka ne ko ti de gor ne ko de ka nak ci ga tay dan ci lan medan cholen wari no ka terrorist group cholen no waya mi no ka terrorist group this is change way down de ko der wi ke je right now ka ne de content lan nuari we mon kelio and rami mo which is nuari shaka la de jek I don't think no ba shuken baga parwe ko konte kon ko de bana ngaje no gor kon rami mo be diere jen ka ting nuar de no be goro be ting nuar be nuar ba kanak de no ba yiko mo ka position chirga anta mo na re kore nuar kon bu ka chon kuje dien direction dien be kana ngone ka ngai kon no kore titi chiga kore bogo jin bro bar wana dien bro bar ka jankel ki bro badon nuare ko nuare kala ne ko mone anyok rami mo dang nuare intersection ramo shi ram de na chonga jakel che de to chi lung nat ke ji bado jin chi direction dan de nuare ko nyam go je chi jabai so jin me bikir me yadit be je use and ramo me te pinkir me yadit chi gamen ti chi jemes control che la che la nuare ga nak right now control is number 1 which nuare che ga nak and then in future maybe determine right now I don't know it but being ngai nuare ko nuala kan mal ramu mi chum jela la kan shwa mala ko jerun mi cha mo ke yo which is very wrong chim to ko nyirol kanti mo dumala ko ramu mi chum jela la ko na jura mi na mo mi jega long chi kon dia met ke je one thing chi kon de utin jenene ramu de nuare ramu mo chi kon de support rami mo mi be ba nuare ba ka benak ramu chi kon de support ko nuare so na many a disease ni jen mi le yen rami mo chi enak ke la de je ka be support tomorrow ma jin ma la dung win me that agin point to jin joy ka community do no money community do no believe and over the tilkadu edeng mi di long chi mo gwa gor je der char ne dia la content chiti jak chikan ga chap kan ware Ezekiel ul gar kot ke kwang jimis kwang shorale kane dia la ko kina to please gor yeno de nyoko char nyoko gen nwer community amidit chi jen liade na men chi en tokde you know ka chi kane dia la ko ne yiti ay batin to ka kim yadi bo no be ten forever temporary no mo mi jigran yu ko mone tomorrow cha inyo lo ko kim yadi bi nyoko lu ndor nwer nyoko gen cha de gwan o de yen wer ko de yen kala de jek no ku yen wer ku yen jagat tetelot dorana jen the only place mi chitel tele je dul wal mugwa tele je chari you know tele karabe tele internet there's nothing there mi jinu wi ka dorana jang de ten tika kwakya let kan dorian chare go ke wal gwa de me nag yen nuare ko te ke nuare te chunkel ke kin ya di sorry ti chunkel ka dar ka ma chare biya kan nyere ke biya ka lok yen point kun nong na ye but problem dun o ku yen chunga gwante ra dan ndong kulle ku ne kon ku le nak so na mo che gwa chwa contribute ka lian nuare ko te ga nyam ku yen diale you know wala nuare chuje but tomorrow de le we attend da kone content nuare ko kien tene kon chimi je ko kon chi let ko don nuare goro kondia lere jogwa me bala dum de en point wudi shala me kirmi yadi che jien che ko Dubai ka joma chalat but quite kamanda nan to ko je tong mi ke ripon me je gwa me mi chen bu conclude bane ano kirmi yadi ngai kon LZ shundan te je ano tere re kamdit of course dong de wonen jen duel wal so right now tere ripon mi shaman shan no but chala de no te ke chi man de chu kore en chi man to dong wo ka tong mi ka do dan dong de ta te je de I don't know actually ko share report ya no gwa mchana bi chana bulat ko la je social media ko kana confirm long ala cha je confirm gwa no wude mi tere re ka ko ke wade ban mo to ga je mone ko te ga wati ala ne tuwa ke je manyam gor je no der economic dun so Sudan de yare aleka der yu der ko gor der investor der ko gor de be invest ka sa Sudan ka de ala ti ke chala do der wala anyong ai ko na gwan wo elde de beje okay anyok janta te je tong mi ko jen wudi chala me bul me don jaram dan ko no dere kwer kim yadi dar jakan badolna
mi cha declare no ne ci bul mel charge come ki cha chono no acting president right now we this South Sudan there take a role ci mangai ko na tame ne dia right now wul na rodian wona kwa support wuri chal ka men nya den nya special jam ko yeganu ke jano ci kir che tangwan long to be che galat anyok pa de dunga spelling ba daga pin ba right now daga rode tene to wanda woni to kan nyal den nyal and still we are looking forward also a time tedi butuga kwilok dakka ma charo ka chanya ndang jude kel ka jan pai well larun ano bala lungu gwa ki bala lungu jak bokole pelerun ko ne dial te kon te la investigative team ki prosecutor team ala tinjale ko ne shal tike che joje no kan ka lon ka mulu ken ka ko te dum wana lung te chati ka te bana jek ka leran do diana bana nyoko milin ko na ka gwasen be gorjeno de kon chongo gwasme mi jiram jedit kan war online TV channel gore jeno gender channel ready support and be atakamal bye bye